people sing contest na kok mabu bangke na hello jan ilitum kidam tang la ani kanpen ilitum la karbin long along le kalang set nang ji jok nang ji ko jadi pen ilitum kidam la pen ke songbom lo la pen ilitum along ilitum la corporate company pan karno responsible la pen asam government atum la asam 2.0 ko keman pen asam state atum la maksud project la samano kevan pen kadu be la tu long le kenang ji ban ke 3,50,000 bighas la so ambong pen 54,000 bighas man ke already corporate company han pidelo itu kar ke lo tapi non ki bc o la pen ke la ke 3,50,000 bighas ambong pen ke 3 lakhs bighas man ke kar bing lo kan sa tu target tapi non election ban ta la tu la so election non assembly election ta la bjp itu ban ke la non wan ma candidate itu bagi karjulo monte ingba kacini itu na teng kuno teng teman ke la tun karbing lo tangkap dan sing atun patruji pasila non karbing lo man ke la ong dung kontraktor atun ma ke 90% a kontraktor atun ma ke payment rejected akaron ma ke because of la kaddu kabe wan ma scheme ne ke liye paisa ma ke la tum already herekel lo podla la election permanent la pen ke la tum corporate company pen pustami la tum isi deal dolo secret deal dolo laso deal pensil atau sama lo make na hau pensame ladak chip ladak akar binglo termas konsil bakar binglo long le pen corporate ki deal si laso fund make atau non ke bangji mele election make non do bot laso election make dak pensi funding la state la long handa dak pensi funding lasi ili tu make kar binglo ra tamang fere me bang dak sido athe epdcl phanta 18,000 bighas scale la horiya long ki pitang la la solong leke 90 years of performance ki jitok lato lankai jana long bustambe 6,000 bighas total epdcl phake palo 24,000 ke lage ki pitang lo lake 90 years of performance agreement ke jitok lapen ke fuluni long bustambe la epdcl phan se pilo ladakta 6,000 lekai long le latu ke pak lang make 1,495 bighas ka kali offer ke athe 1,500 megawatt ladak latu psp project ke amri long jong si 1,000 megawatt farman jong si wada long le kenang ke 3,500 bighas kole dak mange 5,000 above bighas kole nak la si latu ke jong hundo long ak ke pak lang ke prek arlo ke train ke prek la si la sona taxi ambani bans tame cbg project pe la compressed biogas scheme पे ना पिला project amen पे ना तुम अंबानी फंड 12,000 बिघा का ये लो allocation ला तुम पिपेस्टा में agreement बन के ला तुम इतना लो कोना पे इसी बंगे का जो लोग देंगे सभी नाम पे चिंटोंग आवाज बन के मिडल 5,000 6,000 7,000 oh sorry 5,000 6,000 बिघा लासी लासों सी ला तुम बंगे कार्बिंग लोग ले बंगे corporate hasil piwer alo latum development amen pensi latum bangke non bangke corporate atum han ongle piwer litum na inglo so tribal long le bangse kana warar asam andang pi lana kan pi githe long atum bangke amek abe sida tribal long le tribal din da gimausa dan karbing long le bangse latum bangke amek na sibilor lasi nilitum kestidan bom pen solar project ka bangke asam solar project ka bangke nitu behind lo la pen asian development bank lo ta nilitum kes file de lo complaint ki de lo farm de paje video de lo 434.25 million taka bangke la to pachi condemn ama se la so project wala to change ki de lo abedan second mang la ko la epdcl tumbang nlcil penta 500 megawatt farman la to agreement itu lo epdcl pen nlcil la to chetok lo joint venture hisabe 59 and 49% sita lake illegal athe lake illegal balong lele koson se angtan yan agreement je top joint venture round ko la dante la so ko chila la so project abedat ko la 500 megawatt age 8,000 bighas la so on the same plot la so long le non make la to make la dak mange solar project abilo la ka bing lo ran non aku nali to mo social media hoy pen banana to media hoy pen pachini lo la so project ngabilo la pen clodum stame piposi la langkayan area piposi la non free pota kero la consil to free pota kero hala ta pota pi pona head bagia la 6,000 bighas da ki bitang long lelo la dak rom si pota pi bedet ke la so lelo la dak 90,000 bighas apan agreement to la sini to po bangke la origin ko so ma cancel la dak cancel la data dari to ko chidan po koloni ba ke cash pielo la so cash ba ke non ma ke notice nang lian lo la consider so notice lo la se la dak la ken de bidam do ke pak ton he
klaim lo panidar dan na pasti sak dan na no la tu klaim la chipri ful kalau mau pada notice nang lelo konselo lo chini lo dia la data itu klaim lo ikal lelo ko baket chini lo la sin ili tu ka bimlo ran mang chuniri mang ken tu mai lalo je ili tu longle phelang helo number 1 bagi priority sipi nangi longle phelang abai bote heprek le hang tu bote por ya implement di kusita implemented lo sita molong le wedat bote bangke che ki besu mo se do book lo tela so konselo aki article tu bote por ya ba otar masde ba ke la ka de la posili tum longle phelang ma chekhang bek danji ili tum hang jo chode chokche protest chode chokche arlong chewa to e hem bi che kai rin bi che kai la bang chok che ili tum legal ise procedure do hala so procedure pasili chekhang nanji kasi non ili tum so system ni ile pen tum chun lo an thek ke lo 18000 bi kali tum che boy lo ha umra so long muste 9000 bi kali tum pas kop check lo patle mo de lo punil lo don patle mo de lo kasi la hai akam bang ni tum IPP tum se orbo non abha kun la FSLC tum bage kai ka jindabad kan murdabad go back kan chopdi la tuke rat pan pangrum po nitum si soni claim lo nitum son ke wan po football rat bang ta akam ma chunche sida sistem nilitum bage rat pan pangrum re sistem nilitum ning thedo nilitum chini lo rat nilitum long do la rat and si nilitum pan chini je nilitum si claim ma chini je nilitum thak chepak lam ke nilitum ke kopi mai claim nang je systematic claim lo konasi arpong theng dam nang ji konasi chingki nang ji an se dam nang ji goso ang dengan dam nang ji unil tu la so ba chini ba me la porse nilitum ma ke la hai precision da patu de ahong lo nilitum protest atu nang ji ahol pen ke kaching room da nang ko ahol pen ke rat ta nang chini du ke nang ko nasi nor ba ke la klang kuno rat atheng do si bang elu jere tu pisi claim ma bang ke nasi ko la kapre ka party tum ba ke la tum only protest so ta legally ji fight fe la tu people of the aningang he la tum ta je la solo le job nai bang ani mane politically advantage ka chuera pasi claim rom nang na te la si non nang itu bang ke ka do beran pan bang ke chunire tu ma ke no la bang so election ahut ahok pe the leader chong why not la pen ho tangka poisa pen bang doang pi non la BJP tu bang ke la BJP tu bang ke tangka tu la tangka TV hub tu lo la pen la tu ke isu we la tu ke pilo development alam sinengi MLA kiligalong chipate do kopia ke mang pensiri nang le chipate do no kulo tangte nili ke mang ke number 1 secure future of Karbis and the indigenous people. Ladak kido Karbi lapen in long asoan muapi jokroy jokwan donaji cingtur nangji lapen non present trend political present trend koson sigedama laso awareness people dapat che large fancy nili labang so illegal long pate do. Okay, one by one nili nampo. Number 1, longlay pelang job nangji kusi nili pangcheng lo, nili tum pangcheng lo, IPP ban pangcheng lo. Ardi bang ningkan hini sa selo ningkan thom lo nili tum lam kaningje ong press meet pilo ke tok pig lo. Ako the bok driver sitong lo kali ajir pijir po tum mata than lo. Karbiang long along le ne echeta pavir ve ko CM ka ninje la pen alang la puson ninje dead pen ko pilo ke klem than tangat alang than le thod lo 18,000 bighas chiri suri craner cap along le 2023 26 April Autonomous Council APDCL atmapa ciri isialo suri cap and sojor deadlo rada tum chini ne ha pia popular along le nang gipun na hotsi hada kedora rowing kara plia rada tum ka chini dun la solong le pe job deadlo ne tum kunat lo kita number 1 ne tum Dr. Annabel Bara representative to the UN, okay, representative to the UN, okay. Scheduled tribes at Tumpan, Long Sotompan representative lo. Alang li troop and see, la so alang UN lo palelo. Kasi UN lo directives pendel itu NCST down. NCST down si ada case file lo. NCST penakon itu funding block na pusi. Okay, Asian Development Bank, Philippines, Manila headquarter lo nito campaign alo pilo.
hadapan ako dilitum survey panatum apan hangsi ladak Karbiang Long van plut si pa survey lo autonomous council tum ko pilo niji Karbiang Long along nila 18,000 bighas ke sai tikido jatta rengre along le Karbiang Long along le kunat lo ke mime gitu ajada bu hansero ngamu pendang lo nali warcok lo arbe jang lo tenang itu lo iculong lo second do olang la sonsi hulunia lo PSP fund 6,000 PTX kan si bupo lapen adania pan 9,000 bighas umrongso ada nili tumdam se case pilo nili men nili matsi nili metang amen pasi nili case pilo ada nili tumdam lapen langkai jana lo PDCL pan 6,000 pidad lo ako dolang green ko adania pan ko ano pi 3,500 arlo ke lata 6,000 bighas ako 12,000 bighas ambani pan pidad lo arlo ke lata 50,000 bighas total 54,500 bighas ako Reliance Industries Limited apa ako latum lamdon si pili lo laki ko तो पिनीना में तुम मीडिया है पानी में तुम्हें चुपाना को कल बोलो निमारिया तुम माने आतो कानो निली तुम के थानम फेकलो दी अथेमा नॉन लकांसो अबिरता के निली तुम के तो कानो तमे थानम फेकले ताइलो अथेमा पोस्ट तमे थिए के न जक्सी नाले तुम मीडिया है फांसी ना चुपासी आतो कानो तमे लकांसो अबिरता के पाकी थान नाले तुम हसबे फालो लासिनो ना banke निली तुम nami tung kadok kawe atuma pan chunin jilake tukilama bulate usama non election de la kaso election ke jok dia pansi nami tung kadok re hasta mi chunin jilo atema non la IPP apane election jongoy atema prima bulate lake longle pilang kachirai nangji kinang sora potsi la kaso la nami tung pan lo atema piloma bulate ini tung la kaso longle pilang ke jok nang lake ipi pu ahut ben long le pilang nang chik pikan la sinon ini tuma bangke la hai long le pilang stame chior nang lo la sin hai long le pilang ini tu kini selpen di ini tu kacipajo beli pansi nini nani tuma chupano la pen sono non ini tuma pandi election aprange ini tuma pan ason stame do jidi atema la hai stame ini tu Pentik lemu nanti cutas cudu nanti ini tu mathema sorkar pe napot nasi bos tame election kijo karu lake ini tu ator kitu election lake ini tu longli kijo dun jite lai ini mun jonglo ini longli kijo dun jite ita lagi ini mun jonglo ini baca mungkin nasi aposi ini tu langsung longli kijo dun jite jadi pasti kan tu kami seni paciri nasi itu